شاین دمیر شش جارکی مجوره پیشکش بکن نمیج سرنوچان دست پی بکن. سروک بارزانی دو گوتارا بنگشه اهل بجارتن آنده لدهوکی راگهاند کو ثروت بارزانی 48 میلیون کرده. لعفرین جوانک کرد جالی گروپ چکدار و هاتا کشتن و 5 سویل دن هاتن رواندن. هیئت روجاوای کردستان مرج پاشخستن لشکریان چارج بو خندکارین زانکویان به راضیبون رژیم اسد و گیرید ده. روسیا راگهاند کو کار لسر درست کرنا دورا پیچک لپارزگاه ادلب تکرن. انجیلا میرکل جی اشکره کر کولوتکه که 4 آلی ده دربار ادلب ده و وره لدار خستن. دوباره سلاف سروک بارزانی راگهاند کو هنه کس بحثا ثروتاوی دکن و گوت از خول جیهانی وکو کسی هری دولمند دبینن جبر کو ثروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده امی جبو کردستانا که بهیز و بختوریا کردستانی پیش و بچن ام ناهلن تجاری اراده و کرامت آگلی ما بشکه افروکا سرور کرده دهوکا بازینان مهمانه دستت خوب و سروکی بلند بکن. سروک مسعود بارزانی راگهاند که هنک کس بحثا ثروتا وید کنو گوت از خال جهانه وکو کسی هری دولمند بینم جبر کو ثروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده. دومایه ده برسوا پرسیاره که دم چونکه زور جارا خلک خزور پیوه مشغول کری و زور کسیش رنگ حسب کن بزانن زور جارا بحثی اندید کن که ثروت مسعود بارزانی چنده هر نده جاده بین 600 میلیاره هنده بین 48 میلیاره هنده بین 100 میلیاره اوه کس نزانن ثروت من چنده از خوب دولمندترین کس زانم سروی جهانی ثروت من پشتیوانی 48 میلیون کرده نه 48 میلیارد دلار اسلامانی تا حولری و جزاخو تا دهوکی هروها لدورو باجارین دنجین هریما کردستانی آهنگین پدگین بنگشیا هلبجارتران ده فستیوالین جماورین زیرین ده گوب هزاران ولاتین کردستانی و آرین زر بجدار دبن آهنگا رنگ ضرور بازا زیرین بردوامه سروک مسعود بارزانی سروک پارتیا دموکرات آ کردستان پدکه روژا پیشمی لدهوکی کو سروک بارزانی دهوک به بنگا پارتی پسند کرد بجداری بنگشیا لیستیا پارتیا دموکرات آ کردستان پدکه بو دیده گوتارک پیشکش کرد سروک بارزانی ج خلک دهوکی را گوت ام بوا سر بلند و پیش گرمن لما و پیشوازی خلک عراق کرد گوش بر ترور رویابون و سر گل کرد بلند کرد ام بر بروجا کادیروکی و دیچن کروجا هلبجارتنین سه مهیا بار وکنها وکوا دروجا رفراندوم ده روجا کادیروکی تومار کر اراده گل کردستان بسرخست از پشتراستم کو هنی دوان هلبجارتنان دجی دیروکا که تجا سروری تومار بکن پشتی خیانتا 16 جوت مها پار هزین پشمرگایم کردستانی کرامتا گل کرد پاراست برحاتی خو بکن حتی پشمرگه هبن ده کرامتا و پاراستی با و پشتی خیانت 16 اکتبر پیشمرگیت قهرمان کرامت و پاراست هینو همو خلق کردستان پشتراز بن حتی قهرمانت شیر و پلنگت کردستان پیشمرگیت قهرمان هبن کرامت و پاراستی بی و پرحتی بن سروک بارزانی بحثا هلبجارتنین عراقیین بری چند مهان کرو گوت هن آلین ناوا کردستانی و عراقی دروژی هزر دکرن کو پدکی پیشنگیا رفراندوما سرخوبونه کریو گری کردستانش بر رفراندومی هاتیا جزا کرن لوما گری کردستانی لی پدکی جزا بکاو دنگی خوانا دی پدکه لی پدکی بو پارتیا یکم لسر آسی همو عراقی اشکره بو جوان را کو پدکه چقاسی پارتیا که مزن و بریار به پدکی نایندان گوجی سپاس جواره جو همو خلک کردستان را کو نهشت خونا نیاران پیکوره پدکه ناشکه پدکه دارا بروان آ کردستانیه پارتی ناشکت پارتی دار برویا کردستانیه نب صوتنه نب برینه دومایی نوه دریاوان هن بجارتنان هن کست عراقی هبون هزر دکرن
کوچقاسی دجاتیا مافی کردستان بکن دی گل عراق زیدتر پشتاوان بگره و دی زیدتر دنگان به دست بخن لی او یک پیک نهات و گل عراق او کس جزا کرن کو خوینا زاروکن کردستان رجاندن او کس دهل بجارتنان دشکاندن از سپاسیا گل عراق دکم به بازا پارتیا دموکراتا کردستانی و بارزانی نمر هر اوه کونابا ام ببن دجمنین گلان پرسگریکا ما به حکومتان ریا سروک بارزانی وها سربار کر نها درفتک باش جبو چاره سرکرنا پرسگریکان چیبویه ام هیوی دکن و همو پرسگریکن دناف برا مده بین چاره سرکرن لی ام قبول ناکن او چاره سرکرن لسر حساب کرامتا گلی کرد با و لسر حساب مافین روا ین گلی کردستانی با دی بردوامیا گوتارا خوده سروک مسعود بارزانی درباره هلبجارتنین ویجارین کردستانی راگهاند روژا سه ایلونی روژا که چارن ویسازه برنامه که مزن لپیشیا میا و هرتنو چاکسازین مزن برفره لپیشیا منه دا مزراندنا حکومت که بهیز و هفگرتی لپیشیا میا دی برنامه مدهیا و جوان بین پیش و جوان برپرسیاتی ور بگرن پشت راست بن دی گوهرتنین مزن ین بدلیوه دی بین کرن دی او گوهرتن بین کرن اینکو دا خوازه ونه دو برجوان دیا ودنه پدکه بهیز با دی کردستان بهیز با پدکه مال آوا کر پارتین دنجی شری ناو مالی دکن پدکه آوا بوش بو خزمت آوا بینن بیرا خواه دما داعش هات کیس سینگا خواه دابر گلیان و دهوکو همو کردستان پاراست بری دو سه ساله وقت داعش دعوا دهوکی کری و چندین نوچه دیر کردستانه کاده کی بین سینگ خدا گل داعش و داعش تکش کاندو دهوکو همه کردستان پاراست لیسته 183 پدکه بسر بخن جبوکو آرمان جنوه بجیورن درباره یکیتیا ناو مالا کردیجی سروک بارزانی وها گوت ام گلکی دلسوز یکیتیه نه لیجبو یکیتیه دوی پارتین کرد بنگه نتوی و نشتمانی بن پی نکن وقت دما مد 16 جوتمه یا پارده دید کدما او بنگه تین بن پی کرن یک ریزیا کردی ناهیله ام خودی آرمانجا که استراتیجیک پیروزن ام سر خال سردینن و دست جا آرمانج استراتیجیا خوا برنادن از ماتمای دمینم دما کو دبینم کو گوهرتنا جلان لجم هن کسان جو گوهرتنا نرین و باوریان حسان تره لداویا گوتارا خدا سروک بارزانی وها دوماند امیش بو کردستان که بهیز بختوریا کردستان پیش و بچن ام ناهلن تجاری اراده و کرامتا گلیم بشکا دوی مافی گلی کردستان آرمان جامعه یکم با امی پیمان دیدن و امیل سر بازا بارزانی بن گوری بازا بارزانی جی اوه مروف دوستی آشتی خوازی و پیک و جیانه ری بازا بارزانی اوه کو ام جمافی خوی نتوی و نکشن ری بازا بارزانی اوه کو ام خوش کسیره نچمینن و دویک را بیجین دی چین پیش خو ناچمینین ما روژن نخوش و رش در باس کرن روژن خوشی هموتین میدانه لی روژن نخوشی برپرسایتی تنه یا پدکه پدکه قطع برپرسایتی نارفه جو میدان در ناکوه لو ماجی دی پدکه خودیا بریاره به هنک دبیجن کسر وطا مسعود بارزانی چنده لی از جوان کساره دبیجم از کسی هری دولمندم لجهانی و سروتا من پشتوانیا 48 میلیون کرده امی پیش و بچن خوانا چمینن دوان روژه بوریده جتوهیا ملت عراقی و هرمی و جهانی را جاردی هاتا خویانی و دیار بو پارتی دموکراتی کردستان به سروکاتیا سروک مسعود بارزانی پارتیا هری بهزه لهرما کردستان و لسران سری عراقی اروها خودی پشتوانیا 48 میلیون کرده نکو بتنی بریار لهرمی و عراقی به بارزانی بریار نایداین لیا راست اوه لهر چار پارچه کردستان و هرمی بگشتی پارتی خدانا گوتنا پیشن و داویه جبرکو سروکی و بارزانیا و ریبازا ویجی کردینی و کردستان و بارزانیا ایدی ناما باش گشت هر کسی ایدی کرد خوانا چمینن ایرو دمجمیر هشت سری صبح پروسیا دنگدانا تایبت کوتی ده هزین آسایش و نافخوا و پیشمرگا و پولیس دنگ ددن دست پیکر و لگوری فرمانگاه داتایا سر به کمیسیونا بلند راپرسی و هلبجارتنین هریما کردستانی بلاف کری لسرانسری کردستان 3 میلیون و 85 هزار کس مافی وان هیا کو دنگ بدن. ایرو دمجمیر هشت سر صبح لپارزگهن هولیر سلیمانی دهوک و حلبجه دنگدان تایبت کوتی ده هزن اسایش و نافخوا و پیشمرگا و پولیس دنگ ددن دست پیکرو حتی وکنها پروسا دنگدان تایبت بردوامه
لە گۆری فەرمانگەها داتایە سەر بە کۆمسیۆنا بلندا ڕاپرسی و هەڵبژارتنن هەرێما کوردستانێک و ژمارەیە دەنگدەر و بەنگەهێن هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی بەڵاوکری سەرتاسەرێ کوردستانی 3,85,000 کەس مافێوان هەیە و دەنگ بدەن. لە پارێزگەها هەولێرێ ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێش بۆی دەنگدانە تایبەت 41 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 17,653 دەنگدەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە گشتی 499 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 1,36,419 دەنگدەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 1,109,072 دەنگدەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 540 بنگەها. لە سنوورێ پارێزگا سلێمانیە ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە تایبەت 37 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 16,220 دەنگدەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە گشتی 476 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 1,134,706 دەنگدەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 1,196,908 دەنگدەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 513 بنگەها. لە پارێزگەها دهۆکێ ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە تایبەت 20 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 33,421 دەنگدەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە گشتی 257 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 677,797 دەنگدەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 711,218 دەنگدەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 277 بنگەها. لە سنوورێ پارێزگەها حەڵەبجە ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانش بۆی دەنگدانە تایبەت 1 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەرێن تایبەت 10,175 دەنگدەرە. ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێش بۆی دەنگدانە گشتی 28 بنگەها و ژمارەیە دەنگدەران 66,016 دەنگدەرە. ژمارەیە دەنگدەرێن گشتی و تایبەت 68,191 دەنگدەرە و ژمارەیە بنگەهێن دەنگدانێ بۆ هەردوو دەنگێن تایبەت و گشتی 29 بنگەها. ئەندامە یەکیتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا بویەرێکی هاتوچۆنێدا ژیانە خۆش دەستدا. جوانێ بناوی لەزگین یوسف ئەندامێ شەخێ ئالیان یا یەکیتیە خوێندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا دە بویەرێکی هاتوچۆنێدا bi dijwarî birîndar bû piştî ku heftiyekî li xestexaneya Qamişlo dema îro jiyana xwe ji dest da û li gundê wî bi xakê hate spartin. Ciwanê bi navê Lezgîn Yusuf endamê Şexa Aliyan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKS û Yekîtiya Xwendevan û ciwanên û ciwanan e û bavê du zaroka bû û ji xelkê gundê kevirê dena li navçeya Çelaxa bû. Welatê Amerîka li gel 6 welatên din banga bilezkirina sazkirina destûrekî Sûrî nû dikin ta ku bibe bi nemaya li darxistina hilbijartinan li Sûriyê. Welatê Amerîka li gel herêk ji Brîtanya û Almanya û Fransa û Misr û Urdun û Erebistana Siûdiyê bang li netewên yekgertî dikin ku lezê di sazkirina destûrekî nû ji Sûriyê re bikin ta ku bibe destpêk ji guhertina rewşa Sûriye li ser astê siyasî ku hilbijartin li Sûriyê werin encamdan li gor destûrê nû yê Sûriyê ew jî dibin serpereştiya netewên yekgertî de. Wezaretên her heft welatên ku bang ra bilez ji bo sazkirina destûrekî Sûrî nû dikin di daxuyaniyekê de ku ji aliyê Wezareta Derve ya Amerîka ve hatibû belavkirin têda bang li netewên yekgertî û Ofîsa Şandê Navdewletî ji bo Sûriye stevandî mistora dikin ku komîteke destûrî di zûtirîn dem de vehewîne ta ku kar li ser sazkirina destûrekî Sûriyê nû bikin bi mercê ku tevahiya aliyên Sûriyê têda beşdar bibin ta ku bibe binemayek ji destpêkirina encamdana hilbijartinan li Sûriyê. Ku tevahiya welatiyên Sûriyê bikarin, beşdariyê di proseya dengdan û hilbijartina da bikin. Di nav wan de, welatiyên Sûriyeyên koçber û penaber ew jî dibin serpereştiya netewên yekgirtî de. Daxuyaniyê di heman demê de daxwaş ji stevandî mistora kir ku raportekê li ser pêşhateyên dawî yên giring di derbarê Sûriyê de pêşkêşî Encumena Ewlehiya Navdewletî bike ji berî sih û yekê meha Oktoberê. Tê zanîn ku di dema borî da welatê Amerîka di derbarê rewşa Sûriyê de dest bi liv û tevgereke cidî kiribû. û di dema ku Zehra Bêl nûnera welatê Amerîka seredana nûneratiya Enekesê li Tirkiyê kiribû ji wan re tekez kiribû ku êdî rewşa Sûriyê wê li gor xwestina Amerîka çareser bibe û tekezî li ser durîstkirina destûreke Sûrî nû têda mafê tevahiya pêkhateyên Sûriyê were parastin kiribûn. Şandeyê taybetî Amerîkî ji bo Sûriyê dibêje ku tanha rewş li Idlibê bêdeng e.
و ئەو بەهێویەک و ڕەوش بووی ئاوایی بمینە. وەزیرê derveyê Tirkiyê jî dibêje arambûna rewşa Idlibê serkeftin e ji bo Putin û Erdogan. شاندەی ئەمریکای تایبەت ji bo Sûriyê matmayîbûna xwe ji bo rewşa Idlibê dide diyarkirin ku tanha çi şer û pevçûn nehatine rûdan bihêviye ku ew yek berdewam be li Idlibê. James Jeffrey şandeyê taybet yê welatê Amerîka ji bo Sûriyê ragihand ku rewş li Idlibê aram e û tanha tu rûdan nehatine encedan piştî lotkeya her du serokên Rûsyê û Tirkiye li Sûçî û rewşa Idlibê bi seyr pesend kirin. Jeffrey di kongreyekê rojnamevanî de li New Yorkê ragihand ku rewşa Idlibê tenha cemidiye û arame û ew ê berdewam bin di fişarê de li ser her yek ji Rûsyê û Tirkiyê ta ku rewş bi wî awayî berdewam be. Jeffrey di heman demê de eşkere kir ku Washington daxwaz ji Moskû dike ku êdî piştevaniya rejima Esed li Sûriyê neke ji ber ku dewleta Sûriyê ji aliyê aborî ve wêran bû. Eger Rûsya piştevan be ji Esed re wê temenê piştevaniya xwe deyne di pêşa rojê de. Şandeyê taybet ji bo Sûriyê eşkere kir ku serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed serokatiya welatekî mirî dike ji aliyê aborî ve û rejima Esed di şerê Sûrî de bi ser neket. Tê zanîn ku her yek ji welatê Amerîka û Yekîtiya Ewropa gelek fişar li ser Rûsya û Tirkiyê kirin ta ku tu şer û pevçûn li Idlibê di navbera grûpên çekdar û rejima Esed de rûne de ku bibe dastana kuştina sivîlan û welatiyên Sûriyê careke din dest bi koçberiyê û penaberiyê berve welatên Ewropa bike. Serokê Tirkiye ragihand ku welatê Amerîka li min bij sozên xwe bicih nekirin û pabendî bi nexşeriya bajarê min bijî nekirin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye ji rojnameya Hurriyetiya Tirkî re ragihand ku welatê Amerîka tu pabendiyê bi nexşeriya min bijî nekirine û tanha çekdarên bi ser YPG ve li min bijî hene û Amerîka sozên xwe bicih nake di derbarê min bijî de. Tê zanîn ku welatê Tirkiye û Amerîka di meha şeşan de rêkeftinek di derbarê min bij de encam dabûn ku çekdarên YPG ji min bijê derkevin û dever were radestkirin ji xelkên bajêr re dibin serperiştiya Tirkî û Amerîkayê de. Lêbelê tanha ew rêkeftin bi temamî nehatiye bicihkirin. Cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê ragihand ku kar li ser devereke bêçek li parêzgeha Idlibê li Sûriyê tê kirin. Ajansên Rûsî li ser zimanê Mikhail Bogdanov cîgirê Wezîrê Derveyê welatê Rûsyê bilav kiriye ku Rûsya kar li ser durustkirina devereke bêçek li parêzgeha Idlibê li Sûriyê dike. Ji aliyekî din ve Bogdanov ragihand ku hemahengî di navbera Rûsya û İsraîlê de jî heye di derbarê balafira Rûsya ku bi sedema êrişên İsraîlê hatibû armanc kirin. Rawişkara Almanî ragihand ku di meha bêde wêlotkeyeke çar alî di derbarê Idlibê de were li darxistin. Angela Merkel rawişkara Almanî di kongrekê rojnamavanî hevbeş de li gel serokê Tirkiyê ji Berlînê ragihand ku di meha bêde ew wêlotkeyekî çar alî di navbera Rûsya û Tirkiye û Fransa û Almanya de li dar bixin. Merkel serbar kir ku ew ê li gel serokê Tirkiyê rewşa Idlibê gengeşe kiriye û di lotkeya bêde wê bi hûrgulî rewşa Sûriyê bi taybetiya Idlibê gotûbêj bikin. Rawişkarekî Rûsî gutarek bilav kiriye tê de milmilaniya navdewletî li ser Sûriyê pesend dike ku milmilaniya standina deveran e li Sûriyê û li gorî pestina wî ku Sûriyê li ser xakê bûye sê beş. گۆداریۆنۆک ڕاوشکارێ ڕووسی گوتارێک دەبێت ناونیشانە ئەمریکاوێ کەنگی جە سووریە دەرکەوێ بەڵاو کریە قوتێدا گۆداریۆنۆک دەدێ دیارکردن و سووریا لەسەر خاکی هاتیەدا بەشکردن بۆ سێ پارچەیان د راپۆرتێدا هەتیەک و ڕاوشکارێ ئەمریکی جۆن بۆلتۆن ڕاگەهاندیەک و وڵاتی ئەمریکا هێزێن خۆژە سووریە بە ناکشینە تاکو ئێران میلیسیێن خۆژە سووریە بە نەکشینێ سەربار کردکوتانەها 2200 سەربازێن ئەمریکی لە سووریە نشتەجێنە و مەرەماوان بتەنێ شەڕێ ڕێخستنە داعشیە لە سووریێ دەیەوێت دەربارەدا ئیلینا سۆبۆدینا ڕاوێژکارە ڕێبەبەرێ پەیمانگەها لێکۆلینەن ئێستراتیژی گازیتاڕوو ڕاگەهاند و هەرچەند فشار لەسەر ئێرانێ تێکردن تا کۆژە سووریە دەرکەوێ لێ ئێران بهتر دخوازی بمینێ دە سووریە دە و هەند دەبەرێندن لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئێلینا سۆبۆدینا ڕاگەهاند و سیاسەتە ئەمریکا بەرامبەری ئێرانێ نەزەلالە
هەنێک جار دخوازێک و ئێران لە سووریە لاواز بێ و کارژی ji بۆ وەیەکێ دکێ هەنێک جار پشتەوانیە ئێرانە دکێ و ناخوازێ بکەوێ و ئەو هەڵوێستە ئەمریکی شرۆڤەت دکێ و ئەمریکا ناخوازێ ئارامی لە دەڤەرێ پەیدا ببێ ji Alîxwe lêkolîner di navenda xwendinên îstratîjî yên welatên Rojhilatê Navîn ya bi ser Akademiya Zanistên Rûsî ve Vladimir Sajîn dibêje ku niha Sûriyê hatiye dabeşkirin bo sê parçeyan û Rojhilatê Çemê Feratê bi ber Amerîka ketiye û parêzgeha Idlibê bi ber Tirkiye ketiye tevî rêkeftina Rûsî û Tirkî hinek dever dibin kontrola çekdarên Îranê de li Sûriyê da xuyakirin ku tu alî dev ji deverên dibin kontrola xwe de ber nadê di dema nêzik de لەسەر vekşana Îranê ji Sûriye Vladimir Sajîn dibêje eger heye ku sizayên Amerîkî li ser Tehranê di dema bêda bandorekê durist bikin. Şandeyê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê ragihand ku welatê wî bi fişara leşkerî Îranê ji Sûriyê dernaxe. James Jeffrey şandeyê Amerîkî taybet ragihand ku ne Amerîka û ne jî Rûsya dikarin Îranê bi fişara leşkerî ji Sûriyê derxe. ji ber ku fişara leşkerî wê bersiva wê hebe û ew yek wê şer durist bike. Serbar kir ku ne merce Amerîka bi şêwekî leşkerî bimîne di Sûriyê de eger hebûna wê ya diplomasî amade be. Rêveberê aboriya çandiniyê ya rejima Esed ragihand ku di dema bêde wê fêkî û keskatiya Sûriyê binêrin ji bo dewletên biyanî. Muhanned El Asfar rêveberê aboriyê çandiniya rejima Esed ragihand ku di nêzîktirîn demde wê bi bihayê 10 milyon dolarê Amerîkî fêkî û keskatî ji Sûriyê bişînin Rûsya û Bîlarûsya û Libnan û Kuwêt û Iraqê. Ew yek di demekî de tê ku welatê Sûriyê bihtirî ji tevahiya cîhanê pêwîstiya wan bi fêkî û keskatiyê li Sûriyê hene. بهلکفتا دربازبونا سالکی به سر ریفراندوما سرخبونا کردستان برپرس و سیاستمدار و روشنبیرین هر چار پارچین کردستان شروع ج ریفراندوما سرخبونا کردستان رکرن شروع و نرین دوی راپورتی ده دربازبونا سالکی به سر ریفراندوما سرخبونا کردستان او ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد ده کوشوا بوری لسر اکران ارکی هاتا پخش کرن عبدالرزاق علی نویسکار و روزنامه‌نویس باشور کردستان راگهاند کو سدم هری سرکین انجامدان ریفراندوم سرخبونا کردستان نبونا اسوی رون بوجه پیشروجا کردان روج برکو دسکفتن هرما کردستان دبن مطرسی دبون دا زانین کو اگر پیشمرگین کردستان داستان شرف تومار نکربه لپرده و سحیله نها قواره هرما کردستان هاتبو جناب برن جبركونرين وهلوستا رايدارين بغداد دوزا كردي رحمان هلوستا صدام حسين يعني او بالرأي من اوشتي هذا السلكي ك واي كرد قيادة سياسية ما بريال ريفراندوم دا وضع العراق بو كيستاي بينين جيشتا اويكا هيج ريغا تشاريك نما بو بيكا وجيان هيج يعني هيج اسويك ديار نبو هيج افقي نبو بو ريكوتن و يعني جاري كان قسيكي سروق بارزاني لنا وخلق هالموبير همولايك ايش اوي وتي ورن هر كاس يقدر ريفراندوم مكان ورن بو من تزميل بكاكا او وضعي اما همله كردستان بمعنى وبو هل بو معلوماتي جنابته برادران وهمو او بين يعني برزي ام برنامجه اجر شري برديو سحيله نبوايا او شتي كردستان استا هيك نمابو وجه علی خوبا محمد اسماعیل برپرس ریوبری پولیتبیوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کوپشتی انجامدان ریفراندوم سرخبونا کردستان قوناغ کنوج بزاوا رزگاری خوازا کردی دست پیکرو ریفراندوم سرخبونا کردستان پیشروجا گل کرد روناک کرو هشت کو گل کرد لسر است نافخوی و جهان ور ناس کرن و وکر کو کرد بگه و باوریه کوشما فیوی بریاره لچارنویسا خوب ده هاتنا رفراندوم سر مجی ملت کرد لسرانسری کردستانی و هر دوره کی کرد لیجین قناغه که بود دسپیکا قناغه کی گرینگ بود وقت چوا معاهده صفر وقت چوا جمهوریه مهاباد وقت چوا شورش ایلوله وقت چوا هاتنا برلمان رفراندوم قناغه که وقت یک جوان قناغ دیروکی بود ما دیروک ملت کرد هشت ملت کرد و خباتا کردی و تفگرا سیاسی کردی تفضل پیش بنره پیش ریفراندوم گملت کرد برجواندی خود ناو جهان دا ببینی و کنتوایی که جدا
مافی هەیە گوتنا خۆ بکە وەک مامۆستا عەبدوڕەزاق کەرەم کرد گۆر یاسای ناودەوڵەتی یعنی یاسایên ناودەوڵەتی تەفدا ئێرادا مڵاتێکی چ بێ ڤیانە مڵاتێکی چ بێ وێ ئەو ڕێزگرتن لێ بێکردن مڵاتی کورد بەس گوتیە ئێرادا خۆدا خویاکردن هەروەها عوسمان ئۆجەلان سیاستمەدارێ کوردێ باکوورێ کوردستانی ڕاگەهاند و 200 ساڵێ بوریدا ئێران تورکیا عێراق و سووریا بریارە چارەنویسە کوردان دەدان و بە ئەنجامدانا ریفراندۆمە سەرخەبوونا کوردستانێ گەلێ کورد داوی بە بریاردانێ بە چارەنویسە خۆشە ئالیە وڵاتێن داگیرکەرن کوردستانی بەانی دازانین و ریفراندۆمە سەرخەبوونا کوردستانی دەستپێکەکە نو بوو ji بۆی خەباتە بزا بەرزگاری خوازە کوردی لە هەر چوار پارچەین کوردستانێ مجلس رفراندوم را گوت اره بوی کو به تمامی برجمندی خلق کردامو 100 سالی را برده دا کرد به ناوی خواه قراره که گبره نکوت میگرده نه کنگره که نتوی پیکنی نه کنفرانس پیکانی نه جی حزب سروک حزب الله جویان قراره که ندان یعنی کرد امدکانی بین 100 سال را برده دا به قرار جیان کرد که قرار داده کمارا ترکیه قرار داده که قرار داده کمارا اسلامی ایران قرار داده که قرار داده سوریه یا عراق وان قرار داده او قرار لسر کرد دهات نمیشاندن کرد به قرار پیوسته کو خلقی کرد بری همون تشتی قراره که خواب بده یعنی پیش روزاوی چی به نکود اگر که قرار بدن کرد بیجه اره یا نه به چکداریجی بیجه نه لجبوی کرد او کافی نیه پیوسته کرد به ناوی خواه قراره که گوره بستان واتا ریفراندوم قراره کردان بود جبوی وی او پیوستی مجوی ده رابرتیا سروک برزانی دا بله و لگ پارتیاوی و لگل کرد نشتمان پرور او قرار هات استانه از دبیجم رفراندوم بری همو تشتی کنگره همو گلی کرده یا کنگرسی گوره یا کنفرانسی که گوره او دورده خلقی ما پیوست بو قرارک بده قراروی چی بیا وجه آلی خوبا محمد صالح قادرین و نری حزب دموکراتا کردستان ایران حدکا گوت کو پیوست روژا ریفراندوم سرخبونا کردستان ببه روژا که نتوی لجم کردان و جیدرا ولات پارێزی و پەروەریە گوت جی کو پیوست ریفراندوم ببه میناکا پیک و ژیان ڕۆژهەڵاتە ناوین و جیهانێ سال روژا ریفراندومێ ده او 25 ئیلۆنێ کو روژا ریفراندومێ و تمثیل اراده نتوا کرده جیه خدا ببه روژا نیشتیمانیا کردستان لباشور ده و کو روژا کی دیروکی و سر وی بنگه ببه بنگه بو برهم آنینا یک وزیا نتوایی نیشتیمانی روح ولاد پارێزی کو گریدایبون به آخه گریدایبون به ناسنامه کو به اراده ریفراندومه یعنی هات مسوگر کرن و کو یعنی تاپوه که به اعتبار دست قیاده کرد هەیە یعنی خاوەندارەتیە وێ ڕەهەندێکی نەتەوەیی نیشتیمانی ببینە و لەسەر ئەساسێ خۆی دەرکەتن لەوێ ئیرادێ وەکو ڕۆژێکی نیشتیمانی هەموو ڕۆژە بێتە بیر ئانین بۆ ئەوێ و ئەو ڕەهەندا نیشتیمانی نەتەوەی نەتنێ بۆ نەتەوە کورد بۆ هەموو نیشتیوانی کوردستانê لەسەر بنگەهێکی ئاشتیخوازی vekevî بۆ چارەسەریە پرسا کورد ببە میناکێک لە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست û لەسەر ئاستا جیهانê jî bi حرمەتە بێتە bîr anîn. Vê awayîn û çên me bi dawî hatin her şad û bextewer bin.